Pakungo yang ewanan jongat iniken iwan taki yarakat kome ini ungkan irira Yesuta ampamang yareknipen kungiran kampang iwan taki yara u yawekuk eru kaun anututango tompataki kuyak uyak yaweriran yara u manu nantampang John tempeng mendengen Yesu iwakuman iwariran Yesuta ayongpang yampampang yongkuk imata ampakaman yawana iwakuman yawangirewani ama ngak engi nde itayan yawangirewani ama u iniken manterak labai yang iwaikuman yawana Yesuta yawaikuk ambangang kaun yak yawana yara u iwaikuman eruk fokirok bipanda engken ampang kampanga kepma ungkan Yesuta itangkuken ungkan penda ikung ama yara John tongoman nantambang Yesu iwakumano u kumpawapi entru Simon Pita unitongo monani u eluk entru barangeng pangku tuani Simon angemimpang iwaikuk nek Mesaya kakamak yak Mesaya memberi Kristo anatuta iwayawani unte yampang entru tuani Simon yang isat yapang Yesuken kungkuk kungiran Yesuta Simon kampang iwaikuk ngak Simon John tongon anaki upanggang ngak wapa Kepas yang ngkawetatyak Kepas ninin manterak momba eruk pakungo yang ewana Yesu Galili komeken pa yampanga ama kumbu wapi Pirip kangampang iwaikuk ngak nawatyak Pirip uwa entrut kenda pita tango yoprare wapi Betsaida unanek eruk Pirip ta noripa kumpa wapi Nathaniel kangampang iwaikuk Moses to bangkaman tela kuntantawani ba prophet atuta kuntantampang ama kumpa api awek yang yawani ukengo nantutan nin ama kangakang uwa Yesu Joseph tongo nanaki Nazaret yotprare kenanek uyak iwerana Nathaniel ta man koata ngonde iwaikuk kome tapuri Nazaret undewaniken nanek imaka tangga kumpa tangga awek namuinik unte yawana Piripta iwaikuk pangku kayak unte iwerana Nathaniel ta pangku Yesuken angiran kampang Yesuta yangguk ama ngawa Israel ama memberi kumbayak banepiken jopman kumba namo itak unte yangiran Nathaniel ta Yesu iwaikuk gak jinde tampang naka nantutan yawana Yesu ti iwaikuk Piripta naka namo gaweriran wama yungken niriri ngampat yak yawana Nathaniel ta ngonde iwaikuk yake yawangirewani ama ngak anutu tango nanaki Israel ama nintango intansukun ama yak unte yawana Yesu ta iwaikuk wama memberiken iriri ngampat yang gawerapang nantanyami nikayan nantutan kampang nantakean ngo tapuri yak kami ima kampureni pa angira api kang nyapang kwen yak unte yampang ama pakai ngonde yawaikuk nak bureni ngonde tawera nantut ing kunum angengiran anatu tango angeron yeta ama bureni ni telak alongkang apa tangila api yang peningnya